Alhamdulillahilladzi kataba alaina syama Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wa libasu taqwa wa samaratul ilmi wa sinatul haya. Sadaqallahul ladzim wa sadaka rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillah sinina papuji na punay pong Allah subhanahu wa ta'ala iyaroiwan ni okuruhi buru pa angka tau mate makaday tawe polro cara taraweta ada kudi penat tentu apa dua video laksanakan ya kuy rolaba polni ya jadi kuno ringa pengalata umur di singa kesempatan wilim misi berarti syukur ramalan cara matarawiku ya mi cara masube kudu salah 20 milima dan alhamdulillah makarita we ay nulle de naga magetta ramalah pemang upahan nulle de naga makadaka aja mah ka daerah malape baca lagi ko di caw atu mati di sangkaramu pagabagetku ya napit-tapit tahu ka sini na masube nari makanan na ruipahan makada iya tu Allah Ta'ala situngan-tungan na maladasan na kijek na puji idi to me irita kumani dijek nang kadiri sangali puji iya masalah na iya rupong Allah Ta'ala manang kalat daki mahkota nananangi idi to me irita macapa-capa iya rupong Allah Ta'ala dinar na paja dan nana ditutuiki tapi idi to me aku manari kumani dijik ni liya tutui aliwe iya na menjadi masalah ya. Makanya tanda poro mana pong Allah subhanahu wa ta'ala si mata na chino-chinongi ki ilalan na tutunglin so pamasi na ni akamase gangkan na insyaallah pada macca ki pasilagang ibadiceng isi bawa di na badiceng gangkan na wa matakum rasul fahusuhu aga na palatukan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah po dari Allah Ta'ala di tugaga mawatang ipo wa manahakum anhu fantahu aga napisangkat po Allah Ta'ala to kataw-taw reji sa diyampay dini jama kataw-taw aja lalo na nipo sini naman makanya ya kotasang yalita ipuji ya nanang yalitutui upanna na biki po Allah Ta'ala kedo laluki upanna na suruki po Allah Ta'ala tapugan upanna na tengi aja aga di mitapiwan dega wali isi di contoh batena malanang iki napaturungan isi diulang ular ramalan ula adam peng de nagaga pada tidi capata kota laba ular ramalan nang kamu pada satu mundo macapala dak itu tapi kode tes sangi allalangan napit ku carana ni adam pengangi laba ular ramalan ya mau baje mau sengadi makanya ular ramalan itu adalah ujian sini nama na nabita ya telah ujian tu pak angka lulus angka deh makanya lepar mati pandai maki angka Allah matu deh pandai temma aga tan rasa ya kola bay ular ramalan deh nak teruntuk di kumasigi deh na lulus itu deh berarti ramalan bi napak gangkan tanya pengalat kuramalangi panan apa aja nama sumba nama gemudi nais mau mendrik percoba atom itu iya sebab nareking amalai dangkang amalai memang malap-lap perawat tapi al ibaqau alal amali hatta yahlus wasad iya amalak na puri pengala taala iya toli mannan nugan
Ay di na dyan kata sumba-sumba dan lawamba memo tu na ramalang. Kaya sayamba. Makanya mumpun na pindrang mo bipangalata lawat tu. Ya. Siwan ni manikapang sinin nang kek kolap pilapi tapos sumanan. Dia juga dongi mapun na itu. Ya. Ya Pak, alhamdulillah. Sinin na masige wandre macarama. Angka mana di. Ya. Udah sa rupiah uko wati ria tahun. Daripada si ratu sa boy desa kadupan apa sih? Sini nama sabi kere. Nari makanar tite kare bate nama ditutuki. Ilalanna at-tahya iya na tu astariman na po Allah taala sibana bitta masalah sampanya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni Muhammad. Digaga potong-tongan sangadiko sumpaka. Ya. Aga na pora na bita. Ya. At-tahiyatul mubarakatu wassalawatu watthayyibatu lillahi. Sinin na alam birangi puang boleh kumanang idi. Jadi akong kataw di na sampajang meraji-raji na runtu alam birangi. Ya. Mubarakatu. Sinin na barakai boleh kumanang puang Allah Ta'ala. Jadi akong kataw mapsipa sigilingan isuroy na de yateng na pogoki makurak baraka itu mumega. Makurak baraka. Ya. Wassalatu salawatu sininna salamaka itu ta sininna salamakangi boleh kumanang po ng Allah Ta'ala macina kita salama atau dito ya kung macina ki salama ke pertama hayya ala salat atakku pada lono me upawarakangi ko pak goncin na di cini kira-kira ko yuk biki macinna ni kapina di talon sa pak guncin na di cini melu ipawarakan lah belum tentu ya lal falan atakku pada loni me muwarakangi asalamakangi asanangangi atanangangi kedoki alhamdulillah kadi pong Allah Ta'ala Muhammad palatukangi tambah-tambai ku subuh as-salatu khairun minan naum seru lebih sempajangi naya matin roe ku subuh waktu sempaja tapi ya kode tapahang malasa ya tita malundra kadai bainena manang ka managi tu tau iko maga pita mainga utak luki nak napalo masigi makadaki layolo matu cinampa iya latu ka masigi puro mapakaraja masigi mas sampaja sunna dan rekang masarola biru bapak na yarna yalino lulisa kutumati na ikai mati pi tapi ako kumi pilino iya ko kata memali 500 sak biru dan rekang kata balu Yesus ya wilam munyawa naman kajadi tanan nang yali mudan hemat na cepu capi balisi matam acana baide na dan mapamulay tamar malang ni repo-repo ni sakala si tangi dene pesak babi jadi aja na tu si tangi mau penangku kar koramalangi abesamu manije dem di rubai nyaka abesa makanya perbuatan maju kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah bukan tidak mungkin tapi sulit sini nama saya dari makanan agak jadi pas sebarang ya nama dari tawe makutuh madari dena nanang alina tawe tulik kedi puang irita nomor sidi pertama-tama ibu ngante makadahai sikarul mautah di kaji nang kami ngarang-ngarang ya matingan itu ya
Iya kalau iya batil Quran di gaji nang kemang kalinga pengaja di gaji pi empata makara agi na po ada pengalata baiklah bae mako ko mau pu mangoloi di gagala di nakor sebab punai sini nala iya ko pura ni paringerangi ko ingerangi amatengan ing kalinga ko bedat tuba ko lori pengalata. Iya ko malandan ni tiani tamma ko na gunci mati po ng Allah Ta'ala tita aga na paro kulan na kurang surat Al-Hijr ayat 3 zarhum yakulu apa samui na baliga mo piji tu lampai ternyata lampa to ngangi jadi mapamula kitu baliga pak na lampa ki po ng Allah Ta'ala iko mani aga mi mo pagaw de nang kanalo sita kitu tarik mateng mar ko makode nalampa memang makanya zarhum yakulu atitaimi wa yatamattau walhal hihimul malai sigilinganna akalanna sigilingatto matu akatana sigilingatto na chennai fasaufa ya'lamun ya. Inna sini nama sabing kadere untuk itulah dia gaji tanah-tanah Pak. Kumelo ki makan dada matarita ku anak loloi miki minta anak lo aja nene cerita tu ni tampu. Iya na irita. Napai jaji tawe puangala talamu peran sutuli murus. Di pegagang kamu pakulan Indonesia. Makanya iya ku puangala tala tepak bengkai sumpan anak loloi mau tanyunyur susu itu na lipat. Dek. Bisa kan anak Pak Jaji sesusiwan dikasih dia namanya susu mati. Agak nalak birangi mati mapakwero daripada mak janji ko po ng Allah Ta'ala na de doleh pasilir. Wih makumulingalingan na makanya merita matuka-tuka. Wirita-rita je ga baba makadalatu matawa matu ye. Macani mupang. Dia itu gaga kada, dia gaga tundo makar jolo Pak Guru ko mupanak jolo. Dia apa samira ya matoto macam boleh mupang. Makomo mupana. Mak Guru ni tuda. Dia kui di Pak Guru itu dah yo dia boleh gak buat titi itu. Karena hidayah. Makomo wih macik badak narang makatan ni na tojo. Ya ko tahu riure nak kadang ape wongan ya po betul. Sini nama sabing kedere. Badang kade pangala Ta'ala iko matok pasisili aji malayolo musale onrom. Ya. Kade atare ka aku anak lolo. Nai anak lolo ye. De nak balde upanan na tari angkan caca. Upanan bicawa matanang pinadina. Yang putih dia mendari angkatah. Pelike nasang wala pang kajenne padahal pole rapang. Maka day atin na mabalero. Lampu nagagay. Sini nama sabing kade balle gaki makare pangala Ta'ala makokwewe toliwati tay monotubawa. Degaga sipak mo pole lepak ripakitaku. Usuray malaikaku catako aga pura mo pagaw. Degaga wat di dentas cata kecuali ko nak dampang aku pangala Ta'ala langsung ku pangala Ta'ala susu catatan na malaikat. Nuriyasa at-taibu min zambihi kama tazambala. Ia toyak dampangan pole di pangala Ta'ala. Pada miri go angkana dia nama dosa. Makanya pada tobat ki at-taibu habibullah. Na iya tahu tobat tahu ripudin na pangala Ta'ala. Tapi gau kami na marajing di nagaga pada tobat nasaba tuling nairuki anu nasabari na tumadosa. Kecil di kampo pole wende macarama Pak mabila mo. Dia rampe coba nama mawi. Iya korba. Decision nama kasih peringatan nata. Innama amwalukum mauladukum fitnah. Isinin nataku. Waramparamu bainemu wija-wijamu pacoba mana. Mancaji amalak bato mana matu kemadicin batin berja. Iya korba.
Ya kong kana na tahu kalau na timur tu dah makan helm jero. Magi bapak nak dah. Heh. Aga je na jamai ron mai gadi mam timur tak kejan mak ko tu kana anak digakalan ni. Mal kana moto-moto mak ko kanjan sifatnya. Na guru-guru anak na jallo kay anak na tamaranaka. Lolo ite jero den mana-mana irita he kalau lu pin kana to na he. Ya si menal dinal di sih. Dunia maklunatun ia tulino unrob barmas alami membiaku dini pahang silopa ki masalah seremundrina pong Allah subhanahu wa ta'ala fa'aina tasabun pada meluman ngijilaw keka dini sadari pa iya roh matengang ya tiwingarang matengang imanang kaji di walan nito ku tibakar mo pasadi dito pa iya na masalah ni na bilir malolor kapa yan na to kada proses tomatoy medyo tutuliyo bilo masigidyo ko malolo ako subuy dah ko magatosi nakada kamo monro bala timurito umi ya pwede ko to monro bala mamatinro pa puli mak doja udin ako tumbo agama malolo mati tomato mati memen ni ina pahala agama ang katoba to na jinna napasumpuy agama si balino na cerita ko gitu teh pada roni karena mage dah makanja mo paneloram itu madecing ya gare biasa tiang kang kamu kimak berjama mandari ki gare aga bako dia gagai pak bang ina iya mako kuen sapa kita pak dia nang kana runtu menite ke masigi dan aja makanya masigi mo je masam padang pajatona dia napa magatosi lain itu maka pasepak kelerang lain itu malasah padahal ilalna kurang ilap birolo ilap bareng ipapahangi po dari Allah subhanahu wa ta'ala ataku wala tahinu wala tazanu wa antamul a'launa in kuntum mu'minin ya ko timalasa ko ajakmu mempadilanda sesuatu denak tapi mak duni dosamu berarti madesemoko iampai deu para kokulino nasaba onron na mema pada ujiko tapa mu diupah pada ko dalik mu diupah pada ko adisin lasa mu diupah pada mapergi madicing ita we sak barak muki buat dijaji na cawaran parang ita kulino tapi dene risang makara na caugi ko akhir iparingarangi memang makanya ya pada ko vitana ya lah ko sabaran na ya terima tapa aku Pak ko yem dene pahato kami pak mo tak patay ro kadin makanja dito tacacah. Tapi kasih majak nang kayak mako wae. Situ po namo uli na kada kemana yan makola. Ya tori kue kanja to lima disi pasi sama na baje karu-karu dale na. Lihat saja nanti. Lauki tudah mite na ko beloi mati. Putulia tu mataru nomor sidi dena wadi dena marah kulindro na ko beloi mati. Nomor 2 dena wadi dena marah kumatana nomor 3 dena wadi dena kecucak kabibina lihat saja nanti ya. Alhamdulillah kumakoni berarti tasapai asal makangina terus itu walaupun kulino biasa-biasa mau patu ini wa antamul launa in kuntum mu'minin aja musama pahangi walaupun lino atekan untuk akhirat atu ngelinomu si bawa atu akhiratmu upataraka komatu sorry mondri yang penting dia lepe sipa asak barakannya dan nia sipa asyukurkan. Nah sini nama sahabat itu adalah tanpa pura mana pengalata ala si mata nawiringi apa tirang karena gak tobat pak iya kode tobat deh napitai kiji pengalata ya kulino pa ang kamo pawaruan itu. Ya. Sini nama saya bikin pada Tuhan ayah orang pedendre. Itu si mata rampe kula ramalang. Magi naturung pas sabaran na naturung kula ramalang. Apa tu nabita akaruai mak damalang. 2 teng malaikat laporan na lokon nabita napa turu perintah na puasa. Jadi akaruai itu nabita mak damalang
Akaduai gendak puasana 30 akan nengi 20 miasir. Jadi dia diperselikan kayak itu. Apa mau nabi tamako tuh? Ya. Magar pas sebenarnya. Iya waktu maitan turun na perintah na puasa. Tapi depa nama kasing isak na waten. Mas sampajangi tawe demo panisangi pasilay ng eduna. Mas sampajangi te magalak mo pi mapakacay-cay mapakatudu-tudu. Mas sampajan ni magalak mo pi rendring te lo pagod dosa. Magi di panapahan. Gangkana turun perintah na Allah Ta'ala masalah na pasya dengan ketentuan cuma 2. Nomor sidi aja, nomor 2 iya. Jadi pertama-tama tuh ajak mondre anumu ajak musirape mo bainemu ajak mega ajak na pak guru ke jolo Allah Ta'ala ya teng okko to lipugaw nanu halal dasarna ya kumacan ya tek anu tadi naji neteng ko tanenutta sadangka gadu kuna teng pong Allah Ta'ala unro takpak kuna ya tahu ko di ba labo la ramalang na kumaca ki ya teng wi nya mapai suruh itu kemana enta macai suruh pak macan ya teng ya ner ya sen nesep pasilengan madicengi si bawa di madicing nasabari amula-mulangan na madising lasana. Ang kato tau din ang kanaring kadinga hangin nati kume palawangan nge. Ana pa ustaz. Wadi mo je peto sidap pemat na kon ni bi. Daku maja na kapakutan makor dan ya mo ni dito daku. Hai maka balak daku tu. Dia na pada dito matoy mo wani dito marigagay ko matoy kana. Makko je tunduk. Kude nang katoring kalinga. Amo si tekera kita itaruh ko lapit na nyarenge na bawa macane denis yang makada agak kue lekap. Itulah manusia. Ya. Nah, sini masa mikirnya jadi mumpul kelalan na ular malang. Tapada kapesa eleta riwat tu dia napa. Gangkan na isa lulu sukimatu. Ashidu ya malaikati. Bayangkan ni kariba manicing. Malaikatku pada noko. Kulina. Untuk majaji sabi. Anni kada jaltu sawabahum ala siyamihi ridaya wa magfirah. Upancaji ular malang. Naya. Kekekekena sagina-saginana panadina. Kataku. Untuk pasilenarang ipasuraku. Ya dingin na sabarin na niniri papisangkaku. Rioku na niya at dampakku. Iya turun na po nga Allah Ta'ala to si turiston ra dampan na. Kita na kuruna na po nga Allah Ta'ala iruntu. Dito ni Riki nga surimon ri dosa ta si ba amalata na saba angke irion na sampung yampay na pasiton rameman ni kulino weri karan na ridaya wa magfirah. Riona si bawa at dampan. Sina masabi kiri jadi insyaallah dulu suk manang mantu kurun tu nire maka padahal bak itu anak lolo mulai rijajengi ribabuan na imbo mapute kecuali telu pasalang tuliang kamu pita parakai dosa na ya tu molat tu ular ramalang ya kore ta papisawi tuliang kata wadimu kita berenaka di anu surga ditona tu makara demu ta surga de wadi kita sama dengan syarat tapas sadia alita si pataja si kako etana. Kung mayroon machina na sa dinade padi pais. Nomor sidi hakul liwaladiha. Ajak tabangga-bangga kangin adi. Tapi dece kudu itu pada jata. Ia tu tunduk nambut tapak. Pun nomor 2 yaitu boleh dipengalah ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Ya kok kira madosa? Makanya ini angkai ndok tamu pa pasang kesangkai batita takuragai na tulimatan napi dan ini ndok takuragai jadi matewina tasumbah-sumbangan tilaw-lawdangan kewajiban itu makanya kata macam-macam
Engka to mo bi kalau mi te tomatona mi talana ni kasi na malasa din na selayon rona. Letu ka akro pa tamalorong utaro to sa liwang lolo-lona. Wah, matangangin na chay rindo naman kakuyawan. Kamana tomato di si sa mananis sa ngelina. Iga menget na. Makwa tu tau mulu. Sila lona pure pandai akay di pagoro-pagoro. Tumangingi mata tu dah kuai. Tahu pa makanca nih. Ay, pa aja ni sa di na chay rindo na minre na. Maka jika na podang. Kasi iya teme mo tu tay muti. Assalamualaikum. Dindi pagajita ka atas daku dito. Kata petar singgung me meniku makadaka wangkili gamantu nampau we. Nanatita nindo ko de nang kau jajari nyawana pa ustaz. Bikin minta rupa tahu sesa. Sila lo nala dah masakani apalagi kometa-meta nih. Nah lupa penyaman pang. Mau kasih mereka lo buting wala biar mah perolong yang perlu ko pa alele ko do mo kaja mah padakun re kasi angke ko mero Malaysia si dia. Apo ko din to tasale ko anak malolo. Di makohe utimpu ko manu bisay maga. Udi pa ako man ito kasi anra dan. Makarindo na sila lo kupura na cairi. Dece si bawaja isukbu mukba kenemwa. Kotanya pengalatala subangi jata ke ciri-ciri manangi. Tanya ki malaikat, tanya tu ki nabi. Engkai si pa adampan pengalatala melo makiguda. Sini nama sabi kadere adaku makan jatuh ngamati tapi bitu mata tak maki aja kasih tajajari nyawana doa aja. Dia de malak dak kasih bisa makarama batuat tangi ku induk na ya. Kita bicara. Mena made apa itu Pak ya memang engkau tahu cek dek kelebihan jadi ngap Pak DJ tu gak mata pengalatan engkau tahu cek dek kelebihan nari ngap pengalatan ya kumakaraka aja musalaiwi di tanah pengalatan mu patante jadi witai ada kue di makarawala ya sik mu paje tu di julai la fil nahari wa tuljun nahara fil lail turijul hayya min amti wa ma utitum min ilmin illa qalila ipun tapi tangga tandra nari aja siwata. Tu lima karawala ya semu pimah ko hedaku. Oh di pabaca iku icon pilupung pengalatala mo tu ngetu. Maka Pak Ustaz di pagari tanda-tandrana. Tahu. Makaraka metek tamu patabobo indok tah cak gilu. Ini iya malas. Cak Meta tonga. Meta. Sini nama sabi kadere. Ya to si ko talang. Oh ti macuriter atau merasa. Mebe pacapi bicarana. Ite jero sa pasta si lolona dahku. Jana ji musalaiwi. Engkar maka kala macurita dahku mau maka dek lari. Jano sinin na tanre berisi rewe. Angka mana ni na pengolongan. We Letu kak boleh subuh yang ketalipo ku makan Pak Ustaz mati ni kasih idik lo matasnya ku bahagia aku itu. Ini rahasia pengalatan. Sini nama sabi untuk itulah tanah poro mana pengalatan sama tanah mesikin soha. Anu cedena mengalau kak kasih. Iya tiba di 20 piar waktu siaga nih ramalang. Maka mana kasih ku baju-baju nggak cek deh. Terdapat mana pengalatan na Pak Baraka siruntu kataya nama mani pacapur yang penting pada tatari misiwa mandi tananang ya le tanah ya para cek dek deceng ya koto dipugo iman cajimi mega cek dek dosa kodene tu bakang napanda sarasa gitu mah. Namun bicara na pengalata ala jatah pesangi inna rahmati taglibu gadabi ataku mau macai kak makuk kowe angka matolalang namaru kak mita kurmatu dengan syarat ataku upuang dia pitemah ko muruntu isu sena ko mati ko umat tu ngamuko ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya menimamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.